E whaasalonga sa tasi o leiti o whaapea na e sa unua mua i le se 4%. E te tauna 5 o le ase tali manino ala ua fionga i lewa. Ale tulanga la ale me foi kau foi kau la kau o le magic number ia nga seki kula fongo a fast forever ia sui e kau nga lima o le fast forever sui o le super sen e kau nga leila loi fo lima o le tulanga la e no wa sui nei le wa sui ngai o le masutas ia sui o le super sengela o le limatas e ono e ka kawalang fa kawa super sen e alang fa nga fa ngumela i nga o se magic number vo le seki e fa ngumela ni fa ngofia mamlama o fa iva le fa o le tulanga la le wene o fa popo le lua o nga lima kasi ai lea. Super sen la lima te se tau na ono. O le fisiri kele la lea. Fai la, fai nei se whenga parota, sau e lima sultasi ia te malolo. E le se tina. Le la le meo la kupu. E kaulonga activate lo le super sen e lea. O le saulo le wono. Tau nono tina lona winga la lima sultasi whaapopo le ono kaunanga lima sulfiku le a whai o sui il palmen le ka kalango e whaingumela walang kalango e whaingumela o tau wha mamala mai al paua le mea tau e kirkilo iai le o mai wha vai e leila loi for sulpa senge o le au whai o sui ia il palmen i le teimi e ngalua i le mele le la e nei le lima sultas o le sulpa sene ia leila loifo ia e te tau o nono wae e le akoa le sulpa sene pe a whapea e na o le lima o le solutionai le a mai mangingo al whavae o le kirkilo i le psene e arang wha ngā whaingumela o le kau wha whaingofia o wha mamla me tangata e kai mi te ngumbia i mea pia kalango i pasene o i whaingumela al tulanga sa o alna whailo e sau le paloka e lima sukasi ia tangata tamarolo whaipule o le lima sukasi o le 10% o le ono e kaulang fa popolo le o lima susi kuai le o sui o le palmen e se fulu a pesenge e peisa e alang fa nga le numero lima o se example ar meia kawanga fa kawa su pesenge la i kai mi fengumi e fengumela o le su pesenge le makau tau na fua ia su pesenge o la fa o tina o le palmen al tulanga na tau na ia ke le ali mau fengumia o ngol kalango fengumela ato to ai le kalango e le su pesenge e kai mi foi le al me foi calculari ma vo o le tulanga sa ai na tal no 4% le me pixing ka o le sa wi la lo fa vai ale tulanga la na ma wai sui fa popo e ma fai nga lima lima koru lima fa lima fiku ia sui longa winga e kawala ngongo ia tamata i fa popo da fa pele e le maua il fa kongo mombo ai a sawa wa maua il fa kongo mombo
ia le ongo fiku valu iwa susu kasulua e angai lunga. Anga le whangalole o le supsenge la ua mamao i lunga le whaingomela i lunga kua supsenge. O le ala ua whamliena le whamai. E ala nga o fo ia i whapea. E whaingomela ona ua whataua le whaingomela ato toa. O le afo i o le solution atua. O le kilo i supsenge. Ia leila loifo. Le supsenge la wha i tina. O le mela nga e kawe kusol ia. A tulanga ia. Ia. Kakia ele whamisina.